米多伦多罗米阿米阿祈祷每一天。大邦奥米巴拉达拉马安古法鲁佐阿古伊迪索南。上主啊，我心尊荣你。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏阿的诺嘎瓦斯。姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。Suarsa ko tabang sa ay ka matia o binengneng no tamsaw ko binengneng ako o paputar ko ni nenengan no tamsaw ni kaurira o faluzo ko ni nenengan ako saan i sakatsay a Samuel 6safaw at sefang sa kapito atusir 上主说，我看人不像世人，人看外表，我看内心。撒母耳记上16章7节。Sarikakaaw o pinangan no tamlaw i pakai ni ibilahci to masa maamaanay at lemag ami palatalamaan to tireng. Ni kaurira o pinangan no mitiaray to kawas at tamlaw i pakai ni ibilemak to masa maamaanay ang ngaayay at lemak ami paastir to ngangan no kawas ato sa kalemes no alumanay at tamlaw。一般人想要靠着各样的成就来尊荣自己，但有信仰的人乃是行出各样美善的事来荣神益人。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangaw, sa puneran ako kufalutswa, amit lutlut to suar iso, amit lemak to masama amaanay ang ayay at lemak. Ta rahker giso a milayap to nitlemakan ako. Ato mamalahchi ko na falutsuan numiso. 上主啊，我要谦卑遵行你的命令，行各样美善的事。你就悦纳我所做的每一件事，并且让你的旨意得以被成就。Pakai ni italamanay ang anganutapang ji Yesus Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalemes no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。